llaqtapi kan kawsakushpapish Diospa wasiman tigramunataqa amata sakinkichu kaytami nichik Ecuadorpi shuktaq hatun karu llaqtakunapi kawsaqkunamanpish Dios kankunata bendiciachu. Pagiaya Dios, kay sumak kausay banta Kan kuyashpami, nyukaman kurkangi Chay mantami, tukuy nyuka kausaypi Kan kushkawampis, servis pa kausasya Chay tukuy mantam, kanta paginispami Tukuy shunguan, kanta jinisya Chay tukuy mantam, kanta paginispami Tukuy shunguan, kanta jinisya. Jesus kan wan purini maitarik tipis kan nyukawan kangi Pusiku iwami Jesus kan wan purini maitarik tipis kan nyukawan kangi Nyuka kausay min jaki kuna kapikpi kan kuyak Dios pi wakichi was kangi May karujakta nyuka purikus papis kan bawasimang bigramu sajani May karujakta nyuka purikus papis kan bawasimang tigramu sajani Kay subak kantuang kam saludan chikmi kota paksimi Ecuador pi kausak tukuy iglesia kunamang Dios tamanyaspa nyampal manghakuchiyari Kay sumak kausay banta kan kuyashpami nyukaman kurkangi Pagiaya Dios kay sumak kausay banta kan kuyashpami nyukaman kurkangi Chay mantami tukuy nyuka kausaypi kan kushkawampis servis pa kausasya Chay tukuy mantam kanta paginispami tukuy shunguan kanta jinisya Chay tukuy mantam kanta paginispami tukuy shunguan kanta jinisya Pusiku iwami Jesus kan wan purini maitarik tipis kan nyukawan kangi Pusiku iwami Jesus kan wan purini maitarik pipis kan nyukawan kangi Nyuka kausay min jaki kuna kapikpi kan kuyak Dios pi wakichi was kangi May karujakta nyuka purikus papis kan bawasimang tigramu sajani May karujakta nyuka purikus papis kan bawasimang tigramu sajani